financing dana 2001 the May Tadokana office Todana, Miyam Changana Todana, even Pabung Piremo, Honorable XCM, Sington Chikrim, National Party, the Mao Yauri, Tona Torim never say. At last, politically, economically, young candidate, central political party, Koi type line, then I run to Yadavina. Either MPP Namasing Karakana, Nataga, NPF Namasing Jam Karakana, regional party Namasing Yam Karakana, BJP Nataga, National Party Atopana, majority Pangam Dragana, Aquina Balance Toraga. Aquina balance Toragana, Moina, Aquida support to Holaga Sagar Seman Gambagi, condition do Adu Propagi, capability do Aqui Manipura, politicians in the late. Masi Saudin. Saudi ne can say, "Who Zirige Emile say, Sigi Mamanga, BJP na majority Pangdam, the Congress na Panget over timing to the airport to the Munara Tanga Pugi was in there, Masina Saki neighbor. Adu in Paduna Mana, I want to know Home Minister Pirwado, I know that support organ, higher Man, I am sound Minister Laura Mangamanupana. Aduma Adunga, Masi example, I be okay. Pabung Loza, Union Ministry of Food Processing, wait a minute. Can be over. Pabung Loza was single MP, they got one name at Tamduda. Ma MP Kai neighbor, number Dunas Hanaratama, Union Ministry Pangaineva, Manipur Labor, MPP political party. Natra. Adu Tati, Masai Zig, Emilegi Powers, Matamduda, Mana. Over Kayamuk Jam Paul, here, the Mana Kanza, Adu Potomana Kanza, the Mana PCP support over Mark Empangde, that my Emily when I don't lay away, was my Emily when I don't lay. I don't know, I said, political maturity for the development of the state. Moina political maturity, Masana Kanzeraga, I politician, Amoina, Mayam Kambi on Siko, I 6.5 years, a quite politicians in Zina, PR Layan Gravani, Madam Antoine Boygani, Madam Antoine Boygani, but Sahi Humfuda, Sahi Tarumakai PR Layan Gravani, a Koigi Miyam Gihakse, a Moina politician Miamna, Moigi Muna, they were Sauna, they were me later, they were anything, Madam, the 6.5 years, Pitorane, housing to Pitoeva, a Koimiam Moina Pitok was the Yagis, Nataka political dramas, the Koyas, Paolienlal Haokip. Akoina Kobiro, BJP political party na ay wakanda, todo committee organization, natraga, kanamta na malak, those object or Kotosumante. Mandi Logi, whatever course of action, Lloyd Chatari, Adona, Parliament, Assembly da natraga, Governor da natraga, anywhere da, Logi, whatever angle da, Sakana, protect Obiro, Kobiro, Sida Paminaro, Piro Matam, Lonaro, discuss Toro, party level de Tobiro, Aduga, Yanadregati, majority Levina, Lenga to Sembiro. Tribal ichin housing da Chochanpur Singat ko adagi Kangpokpi moi the proof to you Meitei centric government nate has leaders in the proof to you I need is ko moi na Meitei centric ne haire moi ya 100 gadi akoi Meitei centric oigini hebdo moi ya or kan da Meitei centric oiro hebo wakan da to piyo rajniti ne politics ne bese politics kai no welfare of the people to no noi vote le pinato adu ebe targadi noi gi Singat ke mile oigra moi yadragadi moi ya hol no lenga to sembiro Sema Kanda, Nagasinga, Pente Panganzinga Pulo, Lengak Sembiro, Aduga, Chochanpur, Amadi, Kangpokpi, Amadi, Singat, Presol Prasada, Upiro, Akoi Meitei centric, Nate, Akoi Noi, Maxivo Tawena, political power, government, Logi power, exercise to Biro, Upio Amida. Nima Taruna, Akoi Pam, Pangadi, Akoi Noi Sagas, Emelo, Mugler, Noina Sagas, Emoy like Targadi, Akoi Tahito Makai, Noina Pitoki was there, Haying Tahitaret Walani, Tarawalani. Akoi angangsing makani moi so angangsing mang doide noina adu da ngangi ngai da akoi na noina chakal le do lo BJP ki president BJP center no ule je sine noi gi leader me am phatab duna lengak sem da bani noi mase munna bai sem da bani akoi di anjan jal lai sini akoi lai bidagi noi pr tham dai no mai kap na dre da na noi masen khana ba do akoi na khambi re da na mi na utle ba si utle ba poche le phal se ba akoi su akoi gi lam se gi da ma khalli Akoi Mitei Waitas, Akoi Pangan Waitas, Akoi Kuki Waita, Akoi Naga Waitazo, Akoi Kapu Waita, Romeo Waitazo, Lamdam Sigitama Kaleduna, Lamdam Sigileva, Chino Mam say, Chapsawa Miyam, the Hoi Yangam may have the politicians in the Upiova. Moya can be on Layak to Sebirova. Semakanda, Handa Tabakto, Chochanpuri, Haji indigenous people, Gisakonava, NRC Tonova Miyam Napam, missing there. Even illegal immigrant Layamata. Political point. I was a Santa the Lagjake. The Shanta Nahakpam the Hauzik Kugi Zam may bona Hibi solutions in ever Darkar or Ise. Japsana a Kugi Ministry of Home Affairs ki Maiki Dagisu, Union Territory, Yema separate administration ama Piro have a wapam zit Tamlavanina. Hauzik Karito Makata na Karito with a gay habits in ever even
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯨ ꯆꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯕꯅꯣ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ दसु अखोइगी मणिपुरगी इंटीग्रिटी से काइहल्लोय हाइबगी वारेपसे हंजन हंजन लौरबा मतुंग फावदा अखोइगी ए सर्टन ओइरपदगी अमुक हन्ना अखोइगी लौखिबो वारेपसिबो अखोइगी रिएफर्म तौरकांदे इंटीग्रिटी की मतांग से हेता कॉम्प्रोमाइज तौबगी तन वाफम अमे हेता लाकपा अदु बितारगदी उजा शान्ता दैना लाक्सनिंगी से हौजिकसी मखोइगी माइकैदा यूनियन टेरिटरी सु पीररोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मखोइ मसी पीररोय हाइतारगदी मसागी सेटलमेंट अमदी चंगेबा उजा शान्ता मसीगी सेटलमेंट सिमा पुरकनबा होनाबदा अखोइ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइकैदगी करी कमदौना करी स्टेप फॉरवर्ड चंगबा तंगाई फदबा सिगी मतांगदा उजा शान्ता की मोती करी कमाइना पिबिनी अदगी इंटीग्रिटी अदोदागी वारी जे याम सादगे मणिपुर से गवर्नमेंट से कमाइना मणिपुर अखोइना 1947 मतुंगदा कोई 50 दा स्टेट रूट पंगबा सोइदबा स्टेट रूट पंगबा मतुंगदा अखोइना ngasi बावदा दुम कोई ब्रेक डे ना सेलिब्रेट तौरिसे yes सिगी मतांगदा खदंग संसलगा ना खर खंगम जगे कोई या हाइना दिगे अदे मणिपुर हाइबा लमजे अखोइना येंगा ना को मसाई कमाइ तौगे हेबदा मणिपुर दा पियर लाइजे मसंदा किसिगा तामा थोरक सुबा पियर ने को मणिपुर दा पियर लाइजे कोई द लई बो पियर के yes lei bo piar dan lei bo piar se ge manipur da lei bo piar se 11 times sure se khoi na hana fasana khangom jange ba ta ma thoi rak su bo piar ne bu ta ma thoi rak su bo piar si tongan ma matam da yam ten ba hoji india da all over india da ko hoji kwai ri sang ba animated suspension ja suspended animation ai gra ko yes ede masi kwai sang ba india gi history da lei je hoji lei ba manipur je ne ba animated suspension kwai sang je chaw ba india je da ko tongan ba state chaw state macha state big state ko lei ba mayam je everywhere calculate to ga na kwai sang ba animated suspension je hoji manipur da lei yam thing complicated oi situation ne adegi manipur gi governance ai je khoi da politician mayam da pachai de sai bi wa ne khoi na ko ade khoi gi pen da bai chai bi ko moi su saur moi en khale do phone di banam di lai ai tare ko pa nga ngai khole du tore da tore moi wa khan do su lan bi na te political flow je yang kan da sai gi tara ma thoi rak pr le ba ai je lebak se lega ko na mo na da politician oi da su moi su panam di waram ga ne je khoi su kaw roi dam ne be it anyone naga politician tamkhul oigera pomai oigera naga oigera whoever maitai oigera anybody oisano ko kuki oigera mate oigera simte oigera kipgen oigera ko manipur lengak sida as a politician moine yaw matam da sathi ni waram ngani ha se masi akoi yam clear ka ta khangmom change ba adagi akoi gi demand je masai gi akoi na tongan ba furup na tongan ba jaga da tongan ba demand da ose masi akoi na sai tamo mai bono su high big ko akoi gi jnk gi moi gi siga akoi ga khena use masi merger na taga annexation gi keno se accession gi khena use akoi si ju clear ka ta khangmom change ko jnk ai lam si kamai to ke ga na 1947 sai da 1940s ki matam sida pakistan na moi da attack torok padagi moi lam je princely state am oiram gi pakistan na moi da attack torok padagi bharat ki lam sida makoina accession nama sign to gi bane ba ningthou tu na ko accession ai je merger ka kene ba accession ai ji kai no ai ga na samna ba nang na union nama da join to example kai no ai ga da European Union da yauraga World Trade Organization gum da changak pa country join to pa je si accession ne ko merger ai je na mo kai no kan da unification of East and West Germany je si example de hana le mi ba anuba country ma changjal laga anuba united kanoma independent country ani voluntarily combined from a single new and sovereign state oina merge to pa ne ba sina merger hai jena ko sai ai do kai no ai ganda two independent countries voluntarily combined to become a single new and sovereign state ai ne ba ama jina ko accession ai na Jammu Kashmir accession ne ba sign to ri se ko to jina ma jina kai no state formal acceptance of an existing treaty or its entry into an international organization gum ne ba sina ko aduna india da lai ba jnk ki status ka manipur ki status ka tripura status compare to we are ba ani se toan ba
formula da merge torok pa tuan formula da Indian Union ko pulak panay na logo dam na have ni da adagi hojiki loisala ko amuk mathang da amuk lak toisi kaino ganda akoi ye PR government je suspended animation je kam to in thambe hai ta di ma se article 356 na thamba ji government je kero dissolve tawdri baudi ma di adum continue to thammaga puthara ko se adum ya hai ba adu da sa ye akoi gi hojik puthara iba pot se 6 months ma tha taruk phara ko re ko aduga ma se only kero to ba government je revoke to ya do se karam kan no ai ganda political party natraga kangbu amana akoi gi group amana majority je prove to kan nga sa ye hana suspend to le ba government je ba revoke to ya do ni leadership ma prove to bom change ba swai de ne ba kuki gi kanguna sa ye kuki habdi lai ba MLA tara hai se ba basida kuki nungki adu da wa se am pallagum se ba ko MLA tara sigi manung da 7 BJP ni 1 independent ni ani amana NPP amana kan orang wane bo se ada sigi manung sida hojila i pot sida akoina ngasi kari maram gi moina sakar sembada yauni natra yauroi habje akoina sida paman nei na do se kai gino ba sigi pot si BJP party gi office nei na gadam na tabra se nei na hani sina the NPP gi office ta moina nei na ga moi dagi statement thola kadam na tabra se nei na hani se ko sida aina da ozama ibona natra ga sanga express na natra ga huyelan pauna natra ga sigi akoi notice window na moi sanga lebaki sakar semba sida moi yauni natra ga yauni haina haigre kari impact la kani la oye na mi gi politically yam thina critical oiba timing of high tare akoi rom jo moi rom jo zaman politically critical ne yam thi political critical ne hoi kai uma community level da yeng jai ta di community level da yeng bata ga di nakan ani hai tare amana maitai gi MLA ko amana ngasai gi kuki zo hai gira nang na paite mar kuki hai gira paite mar simte hai gira wari bo ko hoki wifi mar simte hai gira sigi MLA singi maitai MLA ga kuki ngasai gi mar simte adagi keep gen moi kangbu si di chief minister oi bam su tok tre ba yam seng na communal oi ne yeng ga ai ta de because akoi group ani mag na claim to ri ba noina communal oi ko dai thok pani amana zo hai ri ba nang na communal oi dai thok pani na ai ta di maitai si chief minister deserve to dre ba ko adagi kuki su chief minister deserve to de maram de akoi ani yam kan ri ya ko ai ai se ko do ta di kana na se moi de no ba kana na chief leadership crisis se kana no oi de no ba yam laiba game ne ba ko yam laiba game ne habdi hojik se ai wakanda akoi ne yam na judgment piru di yam lan gani adu communal angle de yeng ta di ani mak se CM oi capital le hori se maitai pangal amaga nagagi group se maga le hori si ani sida leader piba gi ngasi ba ta khana ba se noi ta khra bra ba as an anchor ai se like pa anchor oi ne ko editor na sip tau si to na ngasi ngang ro na tharak pudi oi ram oi ba natra but si u noi maitai pangan amada oi na ba BJP party office na khana gre na traga somna kan le ba mate simte moi le mem sina khana gre as noi ngasi ba ta ra bra ba aduna sigi crisis se khangra internally akoi na nai na ba ya ta ba stage so yore hai se akoi ya bum change ba akoi nai na roi dam ne ba se mam di sigi stage se kai nai na roi de no hai kanda asom na moi gi manung da internally moi ne yana ba le ram ba yana na ba khona ba na traga yana ba ma lam ba poto akoi ne sin nai na kanda noi bai ba ta tong na ni na asom da ngasai gi laga ngan gi ani do khabar da sengdore idu ne ba akoi sigi phamina rubada sumaina manipur government se meda akoi kam da yaw ba leite kote ado akoi sida minister gi chalu na te adu na te na hai du ne ba yaw da bai maram jo mung sengdore idu ne ba natra mi ani khak da ne ba yaw de se ko yaw da adu na mi gi mung manung da lan kan na tawri ngai da wakhan khan mangam dri ngai matam kamaina settlement proxy ge lekai myam sina ingon da yeng na leire ai gi steps ni ko moina yeng gi se na khalla kanda aina nakan de lepaga mi gi imung gi judgment do aina popi da pi bese si tawroi dam ne ba mi gi imung gi judgment do imung manung gi judgment do imung gi mama mapa wei badu da gi akoina mangon da gi answer ang mam to e am ni ai se ko sida NPP ra ke no ma kenongi MLA am yaw ngani se gi kuki mem ra sida ko NPP ma yaw ngani BJP gi taret yawri moi party ani gi president ani se siga general secretary highly answerable to the people of Manipur whether they are in contact with their favor cano se hani ko colleagues or not si akoina khabar da kai da par sumai nei nari se ai wakhan de khar lan ma le ba maram de kai no hai ga na ma se mi gi yana ga de le ram ta so akoina som dai pa sa ram ni da som da yong noin to ga de akoi lekha ta re ba pochine ba lai se ko lenga sem de bagi maram se aina som khan ma da
lenga sem ba sem da bai maram se ai wakan da ko leadership mun ba se su hoi crisis amadi oiram bai adu bo masai gi main di kai no hai ganda nakan ani mak gi communal angle da keno kai hani ko I pau tam na ba ko na ba natraga center da thakat pa se khara di soi leina mo da en khale ba aduna adu leina bani na kai no hai ganda ai nga sai ja duni yamna communal oi ba gi angle da yeng se hai tar ga di maitai amadi nga sai gi kuki ki kamu sidi moi di se moi ba gi room je amarom da soi leitre lau yare mam de akoi ani gi khana ba da akoi na so moi na horok ne hai ni moi na so akoi na horok ne hai ni adu bo originally ignite to gi ba kamu du di police na ga si ba phadri ba lo gi oi action lo dri ba ko adu akoi ani se kai dong ge ganda ngasai gi government se topple tong na bo na ba indu na bo na ba hai tare ko indu na bo na ba nakan ani maksina ngasai gi matam du da palam lenga to lenga hai di Biren Singh highway wa nei ko Biren Singh highway wa nei partly nemsa kip gen amadi minister amale mise Eikhoi Haokip both of them are responsible for the crisis because they were the part of cabinet at that time yes ko matam du moi cabinet ne ba ko de moi ga Biren Singh gi leadership si gi follower ne ba moi se aduna makoi na mai te khak ta tai na su la le ba ko aduga hoji gi moi gi internal crisis to di internally kana na cabinet ni kana na cabinet oi roi to di koi nai na ga na te si koi na khabar da hap ta na ko ta na nai na yam to ina to ga mi gi community da akoi na settlement porok na bo honari ga si da community da yam provocation me si di yam la le akoi to roi da ne be ko ai mo ne ko la lam se ai na ji la lam se ko ai gi wakhanda kai ma hai roi da ni only and only akoi answerable nate BJP gi hojik lai ba swai gi MLA se answerable nate MLA am tana wangang bra ne akoi le pau ko pau phone ma minister oi dure na hai pa yaw ba ba si ba speaker na hai ba tar bra ba ex minister na hai ba tar bra ba kana na hai ba kai dei pau no si pau se sum ba pau se circulate tor kanda akoi na yana na ba som na kan na honari ba poto leak oi ra kanda kari proof to na bo nei no another crisis ama kani ko ready to be open up Pandora box ama ore pusu ya si je ko Shanta si maksu dum political drama oiram gadra haibagi chingna basu Miyam na dum lei habidi settlement ama purakna honari ngai da authentic oi da paw ma khogi karamba angle dagi karamba source dagi lakpano haiba khangdadana hoji dum hairi sini Pandora box hangdok ba cha winning ba oi sano ba ko akoi na si paw je source Eikhoi gi source na ga pau pwa ham salaga hekta to je ko si pot sina Eikhoi gi si crisis se continue to on bagi macha ka mal lenga se sem dana ba ilak pai macha ka ma su oi re ha bane ajina Shanta marak am ta ga thacha ge ngasai gi aina panjagi ba article 3 gi matung ina state within the state se even Eikhoi gi Bihar gi dum Jharkhand bifurcate taw gi UP dagi Uttarakhand taw gi Andhra Pradesh dagi Telangana taw gi Madhya Pradesh dagi Chhattisgarh taw gi Jammu and Kashmir gi ngasai gi makhoi gi si state amagi state ama onthok pa ya gi status ta leiram ba si Ladakh amadi Jammu and Kashmir union territory on green ba adagi Daman Diu adagi Dadra and Nagar Haveli si makhoi union territory tongan oram ba si ama toy ne punjan green ba adu bitar ga di Shanta si matang si rong tang thambiram bo ngasai gi article 3 gi matungina constitution gi provision da yaw gi matungina ngasai gi state within the state se bifurcate to bagi yaw re hai tar ga su nakalamarom da community that BS tawraga state ama sembagi matang sidi Shanta sima su dum habidi makhoi na tali ba se still pira roi hair su handri ba si matang se ko yam shortcut ta ko za pe mandana hanjan maram hom guding hai leram ne even oza pe mandana hai re oza himantana hai re rinku kumung jam su yam hai re akoi su dum hai re ko article 3 se si lakringa da Indian constitution laitringa da I know ji hai re na merger ai pot se between two sovereign state to give ne ba merger se ko aduna Manipur se merge to matam da magi tongan ba magi area do magi leiba square feet kya no square mile kya no community kya yawe adu matung da merge to give ni na article 3 je Manipur break up to no bona da Tripura ga Manipur ga di merger ai ba wai ji leibani na sovereign state ani merge to give ni na adu gi pot to da yam na jaga leite merger agreement gi matang je khoina mu tajabada mase how far kadai bok chumi natraga lale kana gum khara na mu merge to ba har ga di ani yana raga merge to bane ba
annex tawba habisna forcibly tawhanbaduneba khoigi Indian Manipur na India da tin gibasi annex tawgibane habasi annexation ni habasu haini kana haino annex na haise masi haiba open argument tawse annex na te Manipur se merge tawbane ko India Manipur se ningthong na ya ga merge tawbane se annex tawbane te khene ko ani do ningthong sovereign state ani yana ga sign tawraga ne sigi clarification sibo oza santa dum kana gum bakharana dum ngang no bi da masi ning thauje sumaina phajal laga thambani khotpani wari si lana lana saki bo jama nate economize ge ning thau bhajan do pura tongana thambi ro ko article 3 je Manipur na India da tin ding adu loi kaw thokra se adu na angle amade sakhi dore ko discussion je ko article 3 je Indian constitution lay thing da Manipur se India ga tille ko adu duna international court da natraga India even supreme court da challenge so ya ba jaga ma yam yauri ba akoi merger agreement sign to matam da clause ka sign to du da akoi gi si bifurcate to ya do factor yam me adu si da nei na matam yam hogra ne ko adu ga aina yam na 101% loina ma accurate na khangba mi so aina te ba adu matam da oza pe man da hoi kai hoina ma ya kya explain praja da kya explain to re akoi na khangja ga dam ne hajik lai bo posidi kai no ya da demand se sai gi hoji yeng doi se kai no ga da akoi na sumaina mi gi matang da nei na raga mi gi political mi ai di kanam na te cookie gi wana te maitai gi wana te political position je akoi na sum nei na raga da sai gi punjan bangam ga do gi ngai raga lei roba political entity sing se akoi na authority oina moi matang na khai ba ya bra judgment je ko akoi na hai ba ya bra maram di kai no ga da masigi sole authority khumgadabdi BJP na khumgadamne NPP ka BJP na khumgadamne ba moi gi party gi manung da Manipur gi hujik laiba lengak semna bu konari se party president na nan haibire ba center gi leader la amaduna akoi lengak semba gi ayaba thuna semne na moi na ayaba pirame haibire ba but lengak sem go du lengak se sigi structure se ngasi bo political party sing jina hierarchy tri ba hierarchy tri ba ko aduna lengak semba gi matang sida akoi ji lengak semba matang sida naina se haibra soon to be solved oina uraga leiraba akoi mitta ko soon to be solved abdi almost soon to be solved abdi akoi de hujik le hori se political crisis si akoi solve to ngamaga lengak semba ngam taragadi lengak si semba ngam taragadi ngasai keno se back and forth akoi asom de le then madugi compensation me amama then adugi tribe ki council me amama akoi ga moi ga wari sanar ka do me amama CSO level da wari sar ka do me amama se kitang streamline to bo yara ka to ideba mandi irang se hoi se kana no hai ta ga di political leaders sing na moi gi stand do hong do ine ba akoi asomna kan de level leaders sing do na akoi gi di anything thousand separate administration da gi akoi stand hong roi noi ga meite ga akoi wari sana roi hai se hoi pare meite ga noi ga wari sana da du yare whether you are ready to talk to BJP or not today akoi na ni question se whether BJP is trying para try to bra NPP gi president na try to bra si question jam chauri bo jik se aduna mi ani du gi matang khata da moi ani na minister oidore moi mani cabinet form to the yorok tore ko tore si speculation me am je khoi ne yam toina to matam da moi asomra kan da sai gi mi gi yana na ba mong da table da kan na hona jari ba mi jing do adu gi mathak ta charge am la khane ba noi kamai ya thori no noi ke do ya akoi mak su mangai ne akoi ji cookie ga khoi ga tumin na delhi da ai than chala wari sa ro ge ne mamang da di mi kya seng don gi ba lei ra ba ne akoi song ning da na ko hojik ti situation je gidang ease to ra ba ne na originally sakana to go mathau na kaino CSO na tawgadaba na kaino khunga kuna tawgadaba kaino haiba mathau se khoi sak mai khangna rak badagi khoi ngasi khara ingdana ga na lengak ta taina ga lengak na matam chana tawgidabne haib se khoi myam yana ga la bane se ko aduna election naksal ko matam jidana mingonda samna ga mingonda natraga khoi masenda community ai gi nationalism sagana bo hona da naga sumai meitei sumai pangan sumai adagi cookie sumai ai gi nationalism sagana bo hona da ai gi vote bank sagana bo hona da akoi na naina ba natraga khana matam da mi gi matang na khana matam da makoi na kana ba logi da ba pot se akoi tawroi da ne hajam ne da ai se ko party se di whole and solely BJP gi mathau ne ba BJP gi member Paolienlal ngang isi ma BJP ni mang asi chatpa ya de akoi chatpa ya na kamaina imphal da ina assembly pam yaw do no ina mana hari be pose party president na khuma kadam ne party secretary na khuma kadam ne oza Paolienlal we are here ke do we athob na hai do no ko mi na ke do we hai do no jalal na ke do we hai do no UCM na ke do we hai do no Paolienlal nang lao akoi okay je aina hai do BJP na hai do na tro
BJP na nan Prime Minister la kuma tamda moina utkadam na tro akhoi gi si phibam je kitang phare na NPP na utkadam na tro adu utpading amdraga akhoi na CSO mayam na oza kanona phamaina aina jalana oza jalana phamaga athau na kedo gi polena la ko ngasi save ore na kokomi na kedo hai dino hai ge do report di party na hai gedam ne ba polena na pin de na ngai do party na khum gedam ne ba party na akhoi lady we are already in talks with government with everything ko noi akhoi is the kuki la koda you na Paolienlal Haokip la koda any wifi la koda any sinte la koda you are now safe as a Paolienlal Haokip to Michael lamjatang na kedo is the proof to no hona do no go me proof to the pot ne am ne da aduna akhoi na ngajin nei nei pot se there are some people who are liable to answer kanano respective ko moina affiliate to ba parties ing do moina hana answer to godam ne akhoi na yam speculate to ga na horen moina akhoi na phone nung toksala ga na traga tonga na matai de lambi thekna ba ga asna ngai do phadi phase adu bo snoi de haye ning de akhoi manung de sumai to ri na matai de ha ku pot de tab de yadre ba ko aduna punna thobiro aduga Paolienlal du convince to biro ko Paolienlal du convince to biro party na Paolienlal pure lak biro kana na bu kari ai de no sida airport ge mi chale ai aseng mane airport ge mi chale aseng mane chatla bane uji record yang chatla bane ko aduna moina khangja gadam ne ba aduna moi gi level de gi MLA gi nataba kaga kem sa noina kaina nakan gi apha thaba airak pan nataba party level de gi party gi steering committee gi level de gi answerable over jaga khare yauri ba which they have not answered from the beginning to the end si khangbi wa ja bani da yes very true thagachari uza santa yamna marik chumba wafam tambi bagi dam tam khacha thaja ba uza santa da lak chege uza santa nakalam rom da hojik popular government na demand ta ri se uza me bona hai bedona popular government amala kan da hojik lai ba khoigi present scenario sigi chap chaba solution ma purakpa ngamga dabadi mande masi mami jam samna ui zamai bona haibi bedona election gi yenga kanda do magi khoigi masi si magi keno sida changsin basu male adumakpu masida even hojik sangai festival gi ta yeng si uza santa sangai festival se IDP singi de hojik lai ri baki present situation se yenga tawbi ga no haidana kokomi nasu kanna thingli tongan ba yang kan thingli boycott tawri ba si dum sarkar gi mai kai dagi di lenga ki mai kai dagi di president handak na bu hena phajana pangthokani haidana kanna sem sari sida lairiba paliba khogi representative singji su magi tobam thokpa mathause chap chana tobangam daba ngasai ge dum magi sitto ina mongar tawraga aduda dum laiba sinadi akhoi si yang tangai phadana hojing maru ori si reformation akhoi laiba semdok pasineba adu reformation laibi matam yam changbanina system je hobudai loibo failure oibanina hojiki sida hai hangba wahang da di phajadana di thoka doiba reformation di darkar matam jangani reformation versus revolution harakta gadi khulai pai bagi wang hang nate waja santa kari kamai thambini reform to da ado da kem khanna dringe da ba manipur gi political keno se political map ai da political map and political history je koi angang mayam koi mayam se phajana khangmom change ko manipur je 6.5 years 1970 to 60 1960 de gi ko 1960 de gi ne 6.5 years PR le ga chalai ra thad sahi tara khuding gi PR mam lai khongba si akhoi phajana khangmom change akhoi gi politically akhoi kya ti shon ge je akhoi lebak si akhoi na ngak chawa ngam mi bra ngam da bra maram kari no many maram le rambe ton ko se yong ko as per record 1967 da January tang 20 na March tram ban bo PR le ko 1967 da state root pang dri ko si kan da 1970 ga tu or mani state root pang is 70 swai da ne ba state root pang is ko 1969 da muka October ki tang 3 te na March ki tang kuni thoi bo PR le 1972 bo 69 October gi 72 gi March po PR le 73 gi March te gi amuk horaga 74 gi March po chahi ema PR le ko si matam dale ma leader jing jo chaman an theng na ngone ba ko then adui matam da 79 gi November gi amuk January gi 13 1980 bo PR le decade amam da PR amam dum lai jai ta da PR amam dum lak pai mong ne ko 1981 da amuk 28 February dagi ko June 18 1981 bo PR le bam ko se 1981 dai ni ko sai gi
79 80 लेना चाहिए अनि होम जिमा त पियार अनि रख तेंग ने सीजे को अदगी अदगी मतुंग दा 1992 दा जनवरी 7 दगी April 7 1992 बो पियार लेबा 1993 दा अमुक चाहिए मा December 1993 दगी ना 1994 की December बो पियार लेबा उनका अदगी मतुंग दा 2001 दा June की तांग अनि देना March की तांग तरुक 2002 बो पियार लेबा काबा अदगी मतुंग उसिक 2005 लेसे 2005 aduna Trama thoirak shuri trama thoirak suri ba siga ko trama thoirak su bajida chahi taruk makhai je akhoi gi halaman sing jana chahi taruk makhai manipur politician ha jire halaman politician sing ne chahi taruk makhai je akhoi je marai yena bagira khot paira anything political instability ma pura kana manipur gi leibak se chahi taruk makhai moina ngasai gi center da union government da matam do gi union government da moina senior maga akhoi punmin na ngamdre Tararak chahi taruk makhai piram ne akoi punmi na ngam da dagi akoi leader khan ngamdre natra akoi kenoma yanadre na chahi taruk makhai je akoi gi politician sing jina sacrifice to thora bane hojik phau dani ko ina je adu dadi akoi jibu politically yamna educated hoiba natra politically yamna mature hoiba politician ni natra society ne na akoi ne loba ya braba akoi ji 99.9% akoi na 1947 1950 days um paase 50 days um para 60 70 80 90 2010 12 yes ko 6 years ta 6 decade 12 ho da ne ko ina pa no 20 bo ne pa se ko 6 decade ta ne akoi na chahi amamam chahi tara da chahi amamam mingon da akoi lengak se sina thola am ne chawra ko pata de taruk makhai je ni 6 decade ta chahi amamam chahi tara da amamam bi thom ne ko na noi lengak charo se na akoi yanadre ngak pi ru lao akoi yanadre ngak pi ru lao maram di anything oi jeno anda kisina itni conflict ne na moina haje bai ware ai di itni conflict ne lau de ba akoi gi matam du da leiba lo juna matam chana apply to hoda ba gi thopa conflict ne ba si neither experiencing nor lepo of game nor adu ada maitai natra kuki gi problem na te se lo gi problem ne ba si yang tholak gi ne ba ko ai ngam so haje na ayodhya ye kano se godra incident si thokra matungda 2017 na nearly 7-8 years sange ba magi culprit sing je death sentence phangi ne ba sandaki ahoi gi si su phangane ba adubo manipur case di yam nangak pa mana mamang da 1990 de thokiba conflict ta kuki naga conflict da death sentence phangi leite aduga maitei pangan maitei conflict wa sama thokim je rumor na thoki si su death sentence leito male adui matungda amuka masai gi adu ani makta death sentence leite then macha naron jing na crime toromba khotpa yaol gi mingda oigera natraga criminal nature de oigera death sentence manipur de gi rei leitri ba lo gi oiba step ta manipur se kitang solap leina koina low tam ne ba aduna hajik la kadoi se aina thamjani je ai haise lalam bu se ko aingon na yamna object to ba mi adi aina haise yamna argumentative oiba law nang hai do mari energy gaina kan ma mi su leiram badi ai ko politician or MBI amo MBI mi neutral or mi or MBI ada ju fake name se hoi khami na hum change ba manipur da thoki ba any criminal scenario logi matung ina crime ne na lo ba scenario da na ngasi ba da death sentence bi je masing yam na khang no masing leite ba maru ina communal oi ba jaga da di amung hena leita bai mong ne ba khoi je adum sathi gra ba Gujarat ki ngasai Narendra Modi na prime minister oidringai mana chief minister oi bakanda ma prime minister oi bauda US thamai diplomatically ma changba thingai ne ma prime minister oi madung da katane man changba yai je mana party da prime minister candidate oi ba ma changba thingi ba aduna sai mi gi matam mafam du da politically motivated oi raga tauba crime oi rasu natraga ethnicity da motivate tauba oi raga sijinaba crime oi raga su sijinaba crime oi ba ta ga su mi gi di law do mafam matam matung ina function tawraga miyam da law gi confidence to porok panga mi aduna government gi stability sila eba akoi isna kamaina lakya ai kanda aina sa haije gi ba 6.5 years 60 years ki decade sida ko to 1950 da gi na ngasi ba 60 years ko 60 years ki decade sida 1960 days um par 60 years sida chahi tara da khoina chahi amamam akoi gi political power je mingonda sinathu eba PR is in a way, say 6.5 years from now, when a PR Mayok Narize. After Manipur, India, Marston Matunda. Ado Itagadi, Akoi political maturity, a kind of water. Kalai the Noma, Kenoma, Akoi Soidro, Akoina Botada, Soira, Akoina leader, Canberra Soira, Moigi Marakta, Yanadrira, Natra, Kalai the Nomadi Shoevo, Aduna, Nasagi, Akoino, the Hineri, ILP, Rehabilitation, Gikari Karagi, Akoi Langak Kanda.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯅ ꯔꯤꯍꯦꯞ ꯐꯪꯒꯗꯧꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯡꯉꯁꯨ ꯈꯣꯡꯉꯁꯨ ꯁꯥꯎꯔꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯦꯜꯂꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯨꯄꯥ 60ꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯨꯄꯥ 2 ꯄꯤꯕ ꯆꯦꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯕ ꯍꯥꯏꯖꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ representative laitare DC na koi representative direct oi bya DC deputy commissioner is just to apply schemes and project of the government and look after the law and order of his particular district neba ko ado policy sem ga na koi na district ki DC do chal roga sa koi lambi do drain do yadre akoi program am da happy na hairu condition do kara war ne bam ko aduna state ki development people development people to people contact मियोई बगी नुंगसिना बगी कारबार की रिलेशन सी में हमसे ये कांदा दी लेंगाक से हमने कंक्रीट ओइबा लेंगाक political parties है मागी स्टैंड जे हमने चप स्टैंड लेबा म चंगेबा 6.5 years पिथोक्रबा पार्टी ने अदुबो 6.5 years से दा अमुक यंगता दी बीजेपी ने दे हरावनी को आइना आइतो जम को बीजेपी 1980 लाखने मोइसे को 1980 दा लाकांदा मागी sacrifice हम चावी आई मरमकता है बीजेपी सपोर्ट होय वासु नते बीजेपी दई थोलकिबा लीडर सिंह जे थवाई थाव ngamba leader बाउ याउना थोखरबने पार्टी से कंटिन्यू तौना बोनाबदा को अदगी 2001 की मतुंग ददी अमु पाबुंग लो चावना प्रेसिडेंट ओरप टाइमिंग ददी बीजेपी से कैंडिडेट पो पुथोंगम ददना पार्टी की कैंडिडेट तो इंडिपेंडेंट ओइन थोलगा कार कांदा कोना पावर पाय कान लोसन से हायना खनगिबो पार्टी नेबा अदुना सेंटर ने कैदों वैदे बीजेपी मुटकने सुबन खलम ओइबा मणिपुर मरमदि अखोइना फिनांस चिंगदना 2001 द मई थादोक्तना ऑफिस तौदना मयाम चंगना तौदना इवन पाबुंग बिरेन भो हजिक Honorable ex-CM जो सिंगजंग चिक्रिम ने नेशनल पार्टी तकी माबो यावरोय गाय तौरिम ने बसे अदो एलास यंगा ने politically economically यंगा ददी सेंटर की political party का कोई का टाइप लाइन दना कोई रन तो याद आबने ना इधर MPP ना मसिंग याम कारकतना नत्रगा NPF ना मसिंग जे याम कारकतना रीजनल पार्टी ना मसिंग जे याम कारकतना BJP नत्रगा नेशनल पार्टी अतोपना मेजॉरिटी फंगम द्रगाना अखोइना बैलेंस तौरगा अखोइना बैलेंस तौरकाना मोइना अखोइदा सपोर्ट तौहलगा सरकार सेमन गंबगी कंडीशन दो अदु पोरकपगी कैपेबिलिटी दो अखोइ मणिपुरदा पॉलिटिशियन सिंग जे लैते मसी असाउदिन एकेनो से अखोइ जिरी के एमएलए से सिगी ममांगदा बीजेपी ना मेजॉरिटी फंगदा मतमदा कांग्रेस ना फंगे तौबा टाइमिंग दु ने एयरपोर्ट की मुनर थांगा पुगी बजने ने मसीना साखीनेबा अदु नुपादुना माना ए आइदी अने होम मिनिस्टर पिरोवादो तादे आई नोई द सपोर्ट तौरगेना हायगा माना याम चावना मिनिस्टर लौरम मंगम नुपानेबा अदो मा अदुंगा मसी एग्जांपल हाइबिरके पाबुंग उलौ चावना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ओरमिने को नदे खनबियोबा को पाबुंग उलौ चाव सिंगल एमपी दे का बोरंगनी मतमदुदा मा एमपी काइने बको मतम नंबर दुना सानरक्तना मा यूनियन मिनिस्ट्री फंगाइनेबा मणिपुर खक्तदा लेबा एमपीपी पॉलिटिकल पार्टी दुना नत्रा अदो तादी मसाई जी के एमएलए की पावर जे मतमदुदा माना बैलेंस तौबदा कयामुक याम पावर लेगिगे तो माना खंजगदमने अदुई पोतो माना खंजौदबदगी मा बीजेपी सपोर्ट तौरे मा कयम फंगदे दादा मा एमएलए ओइना दुम लेवई उजिक सोमा एमएलए ओइना दुम ले अदुना साई आइना साई जबदो पॉलिटिकल मैच्योरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट से मोइना पॉलिटिकल मैच्योरिटी से मसाना खंजरगा आई पॉलिटिशियन अमो ओइना मयाम खंबियो ngasi ko ai haijai 6.5 years akoi politician singina PR lehan grabani maram tongan bo oigani maram tongan bo oigani but sahi humfuda sahi taruk makai PR lehan grabani akoi gi ne miyam gi hakse moina politician meyam na moi gi munabdei oigera saunabdei oigera mi leitabdei oigera anything maram dagi 6.5 years pithoramne housing su pithoyeba akoi meyam moina pithok posida yagi sira na traga yaroi sira political drama sida koi ya sira yaroi sira Paolienlal Haokip nupa do akoina kobiro BJP political party na ai wakhanda thoidok ko meite organization natraga kanamtana ma lakdo husik object tor ko su mande mamdi logi oiba course of action loi chathari ebo ko aduna parliament assembly da natraga governor da natraga anywhere da logi oiba angle da sarkar na protect kobiro sida phaminaro piro matam launaro discuss tawro party level da tobiro aduga yanadregadi majority leibnina lengak to sembiro tribal ichin now singda Chochanpur Singat
ko adagi kangpokpi moi da proof to biu maitai centric government na te ase leader sing na proof to biu ai hani se ko moi na maitai centric ne haire moi yaw hundred gadi akoi maitai centric oigini hai bdo moi yaw kan da maitai centric oiro hai bo wakan da dok biu rajniti ne politics ne base politics is kind of welfare of the people to no noi vote le pin to adu oi bata gadi noi gi singat ke mile oi moi yadra gadi moi yaw lo no lenga to sembiro sema kanda naga singa paitai pangan singa pullo lenga sembiro aduga chochanpur amadi kangpokpi amadi singat resol prajada utpiro akoi maitai centric nate akoi noi gi maksibo tawena political power government gi law gi power exercise to biro utpio amnida ni ma tarungna akoi pamdro phangdi akoi noi sagar semelo muk lega noi na sagar semoi lai tar gadi akoi gi chahi taruk makhai noi na pitho ki base hayeng chahi taret wala ni tara wala ni akoi angang jing ma kani moi gi so angang jing mang doi de noi na adu da ngang ngai da akoi na noi na cha kal le do lo bjp gi president bjp center na ule je sine noi gi leader me am phatab duna lengak sem da bani noi ma se mun bai sem da bani akoi di anjan jal lai jini akoi lai bi da gi noi pr tham dai no mai kap na dre da na noi ma sen khana ba do akoi na kham bi re da na mi na utle ba si utle ba pot se le phal se ba akoi ju akoi lam si gi da ma khalli akoi mithai oi ta so akoi pangan oi ta so akoi kuki oi ta akoi naga oi ta so akoi kabui oi ta romai oi ta so lamdam sigi da khalle aduna lamdam sigi lei ba ichinno mayam se chap chaw mi am da koi yeng manga mi have the politicians jing utpiyo ba moi yaw yaw do bi khan bi ro no lenga to sebi ro ba sema kan han ma thabak to chochanpur gi haji indigenous people gi chakot na ba nrc taw na ba miyam na pa mi jing je adagi even illegal immigrant leiram ta ga su political power payam da vida election vote hadan da vida sarkar gi oiba benefit pi da vida makhoi gi mafam se kai da pi doi no je tribal chinau sing moi community mana bu sing do kauro phamina ro yana na to ro hai bon ta ko adu maina to bi adu ita di khoi kha khar nuai ga da adu na tadi ai nga sa hai je gi ba sahi taruk makhai je sahi tare na tara soi on gra ni pr di sahi matak tam ba je yes very true yam chumba wapam khoi fully adum endorse to with the kai the wapam statement nga tani khoi gi uza santana juk tham bi be se loishalak pada